Fatalo fatu I lau whaafonga Samoa le nei fo e so fau malo le soifua. Le tautua fai pea lau Samoa Entertainment TV mai Samoa ai usi mai al whaafonga I whaapoponga wana tamua I le nei aso. Tala Tuli-Samoa o le mta auto whaamsinonga I so tanga le maliu tu au maletino I vaitele ya Aprila lu orua tasi. Lea yo o mai nei ufa asolo na misteli o lilo le sa ilingo le amta avale. Peitai o la songa fua luas fulu o me vai so nei. Na mal awai le to afa o lo tu o ia ini molianga I so tanga il fa aluma mfa amtalanga tau tu wai. O le to afa ya o fia I leo to alua. O le tamaita ia onga fa atu stala mfa asalalau li Universitea wa Samoa. O le faipule o le mauta faitula fono o Samoa. Ma le ulunga li o lo moli maulu tamaloa sava ai il ta avale mal tangata na la vea ai tu au. Ma ia avatu umana moli mau I leo ai mulimuliane moli mau maili a inga o tu au. Na toyo o atu leo le lua whelua tonu e toe au ni whaamtalanga o na ua leiloloa umana moli mau. Peitai, o le mta upu lea na val awa ia na nafil whaamsinonga o toe tolo ila sfreile nei, e ilo ai se isi aso e whaatulanga iai. Ina ua whaailoa e lo ia o tula I mo ilato o mo lia, o lo o iai fo I tuangia I isi whaamsinonga, whaapena fo I lo ia palangi mai ni sila King's Council, ai o lo ia Samoa e au fiai miro lui mo whepulea I whaasavalu ma li o whaatau malama. Tanielu to Iloa mo Miss Schmidt, ma Josephine Fuimono Sapolu mo Samuelu malon faltua ya Sivai. O Tanielu fina umai a lo ia o le tu te, e le so lato taimi a vanoa, ile tausanga le nei whaapena fo I lo ia mai New Zealand matalo sangai, ina ia whaaperatania umakopi o moli mautustrusia, ai le tu tangi e siliele limas fulu. O le asa freire nei, e ilo ai se tala, mai lo ia le tu te, whaatau il finangalo le whaamsino ia whaawau le tausanga nei le mta upu. Talu sa iai fo isi mta upu le whaamsinonga, ua fetu una I talu le whaawa no le taimi mo le masina le nei o me. E nisi o tala na tamua ngalo ngā tina e le fono whaatausanga le whakasa, ka le sia whaapotonga Kirisiano Samoa, lua o lua wha, ile me alo whawhitu sfuru afe al maftanga tina masania I mo le mta ngaluenga, o le soifua maloloina, ia si itia le au nanga, o le whale mai wha amatoto I matua CV savai, peitai. O le isi ngalo ngā tina e lea o tamua I le mai aso le nei, o le fono tele, o le wha loina le au tustu singa o mawhawhaunga o whaifi au mpolo fesa, na fofua nei malua, o nātu si whaitau, o wha maumaunga o lato fo itala wha asolpito le soifuanga wha alitala le lei o lato taimi. E au fiai ma le tusi o wha ingoa o le seu le manu ai tanga I le ngalu, na tusi e Reverend Dr. Fatilua. O atangi ai lu itau na whenga iai mtingata Kirisiano I Samoa, ai o le ngaluenga wha leanga ngal tu stala I sa ili atu ili atua malona finangalo. Mai o lo mawai nei kopi o le atusi ma isi wha maumaunga, ar kolis wha whaifi au I malua o wha ngasolo il fontanga o le vai so nei. O lo tu maulawa le mawalunga o tangata hafia wha ma il tenki fiva le ufawa yaso talun wha la wiloa, le pesi ai o le tatu tunu, talu mai apelila sfruiva lu olua wha, na amata aloa I aion au mai wha utuanga le tangalo ngal soifua maloloina, ina ia whaia awala I pui mai ai a afia ngal wha mai, e pe o le wha tama I ono whanga I tuufua I namu, whaia lava tal whea ngai mwha o ngata I namu, e momoe ai po isi tonga fiti pe o le whanga namu ma le whanguu. A whai wā awhia, ia wa aise fō mai mata I tū fōlinga wa aio isi fōi tangata le ainga, ia ave I aise fisosoani. E mo silfia lau tele, whai mafonga ta moli le peonga le minista, e mo sipon whata msili, ko le mtanga luenga, ia mātou te whaailoa ai, ma whaalau iloa, ia le tātou po kalame whaauau, ia mai se le puipuinga o le ne fōi whaamai, whiwa pona aivi. Mai aso nei, ua maia ona whata oto le po kalame whatasi ma, ngalu whatasi ai ma le pulenga, o tangata tai whomo mai whafo, e pe ona ele talo sanga ina I whai ona soso ani mai. Ia e ale langona o lea sa whaatino fo le tele o tau sanga, ia le whainga paanga I lalo o le National Education Committee. Ia le fwoi ua ngālu roi le tau sanga. Ia mo palitain malo ma pitanga ua le stala alo ia I lalo o le Samoa Hotel Association. Le ala ua mātou ngālu whatasi ai ma le pulenga o ta whao ma le tangata mai whafo. Ia mese le tā ua o puipuinga. Ia mo tātou palitain malo le ngata o le whao moe ma le miti a le malo. Mo lana fontang tele ia oktopa ia fa foi ia tato fontanga pe ona iai fontanga I malua ia le fontanga pe ona fofua nei I le meditisi ia uni ia fa foi ni tele fontanga ia o lo fatino ina tono le tonu mele mo le ngang fa tai ia ona le foi ngalu fa tasi
ia ma le pulenga o le tatou tulisi ina i mawhai ona maua le nganga i ngā lua whatas pa moe ina i puipuia le atunu ia mawhai titia ia le nei mai ua tatou sila pia ia o le alama pesi o le whaafitai ia o lo whai ona whaamaunia ia o alu lalo tatou cases a le puipuinga i tūmau ia mese le whaamoe pe ona mātou ngā lulue ai ia mai le nā tolu mai aso si o mai le nei vai aso. Ma ia apelila lua sifulu ia mea so sifulu lua lua o lua wha o wha toluina le a wha i o tangata wa fia ia unga le tenki fiva e pe o na li putia mtanga luenga le soifua maloloina. Ua wha mausalia i nei le awa noa Samoa e tau vai sa ili o le sempini o kikiti wha vau malo le tau sanga whau. Ale vaenga i lalo suiva tau sanga le ICC Women's Under 19 T20 World Cup. Ele whamtalanga whaalawa i tele mai pulenga o kikiti whaavau malo o ta wai o le awa Samoa malona whaia onga le sunga loa Helen Semau na mata i tuwina ina ua o se taimi mua le ua mawai so lato wawa noa le ipo laulangi mai ta longa le Asia Pacific Qualifier mo le ipo i tali malo ai Thailand ma Malaysia le tausanga whau mai o se whaia hea fo i lea le kapteni ia tia fetu mapu. E whāna mānu mālo e au fiai ma le mālo ia Fiti, Papua New Guinea ma Indonesia. Ua alu sa o lava se fulua whetala ma le mtanga luenga o whaatu angam whai ngā whaiva le tu stupe a le whono whaavaya i tu mālo sa whatalua. O le isi lea o ngā o le laasanga ua whaia nei e le polkalame o le ulua i selselenga le mtanga luenga o whaatu angam whai ngā whaiva o le avatu sa o lava o le tupe i le tu mālo ma whaatino le ulua i selselenga i le tu mālo na ilo le whainga sa iai e whai launga o loa tau whaatoanga i le lewa o le pō le taulanga ia pia e whai ei whaalinga whaalawa i tele. Pei tae o le ulua i selselenga le tu mālo o sa whata. Lea ua whaatino i le safura i le taluai na awai iai sui le mālo tae ka le sia o whaulo o fiuanga ai o le mālo siolinu o e whaali fua o lato whaatoanga e peo na mōli mawina. O le whaalinga o lua i selserenga mai tu malo, le ua amata on toi whaanga solo le nei fo i tu sanga, mo i tu malo e lima sfultasi il whainga wha solo, fua i le taimi e lava tape na ai a inga ai o i tu pa SS i to tonua nu o i tu malo. O le sitio tūlanga tau ia o onga i whāna ua Samoa i to tonu Amerika, a o wha solo ai ana wha au unga il masina le nei, malipati ai e tātou wa tamua, peitai, o na nafi na tātou mōli mawina ai i a tau la mua i leo tangata Samoa i whaamanu yanga o tō whinga whaafaife au. E to lualo o Samoa o le tamama le tina na whaau whaatasi ai na nafi i tuspasi whaafaife au po reverence. O le sauninga pa ia na whaiele malu tāpua i le kālesia Nasareta i Santa Ana i California ma tu i nā tuai whailonga tāu o le whaife au whaamaoni i le tamaya whaafetai aso au ma le tina ia Elizabeth aso au. O whaaftaina soifuane i Samoa le awhiwa se lau no wha i ona mātua i a le aisau whi au maunga te hui aso au, malona tina i a pō mao aso au. E fitu ona tua whaafine mo na uso e tolu, e lona se fulu le whana wa ona mātua, na soifuane se ainga e lotu aso fitu, o ona mātua sa ngā lulue wha misionale, ile ka le sia i savai i whanga ma upolu. Na malanga tuai o na mātua i Amelika, wha awa waile ngā luenga wha misionale i San Francisco, Vernon, Norwalk, Compton, ma Santa Ana. Iana wha maunga e ui i na tupuane i le lotu, ai sa le aiso na loto i ai e ui na sa papatiso, ai sa whaia uma, e wha fia i o na mātua ma isi tangata, ai sa tau mamao lava lona tangata ma le atua. Sa o foilo na olanga i lunga o le awala. Malawe tau iei malana maana mea ya Elisabeta, wha ipo le aso lua lima o apelila siva malulua. Wato lima o la alo maleisi se fulu wha opopo grandchildren. Maile se fulu fitu o na tau sanga wha asolo atu ina wha se fulu, sa tau la mua e tatai tūpulanga i whai ngā kengi, pe tai. O le whaau unga o lona whawhine ia tasi malonto lua ia Tyrone, ile e ka le sia Samoa i Karen Grove le lotu Nasareta, ma wha solo tuai ma le whanau ala na whanau le luafes fulua, o inana whaate i ai lona tangata i le anganga o le atua, e le ito e fo i ai itua, ma amata mai ai lona onga le tuspa ia le luafes fulua, i le luafes fulfitu, wa mawana to finga ma wha solo mai ai, ina mai a uma lona o ina, ile tusipa ia le lua se fulu, po le lua fe lua fulu. O lona wala au lia mai le atua, pei tai,
O le tausanga fo ilea na whaafowina i le maafutanga al tinaya Elisabeta ma le atua ma a mata sa ili ai sa iau o mai ina whaau u whaatasia i o la tusi whaafaifi au whaamaoni Reverence mo le Ekalesia Nazareta. God is continuing blessing us, and I know that God, in order for him to use us greatly, he had to break us deeply. So we've been broken, coming from the streets, and God has used us in a mighty way to save souls. So I thank you for this, and I pray that whoever's watching, that you continue to ask God and continue to serve him. Because when you serve him, you will be blessed. Amen. O se whaauunga na whaatumulia i ainga ai o wo Samoa mai atunu e fia. Whataila whaafonga le tautua whaiwhaipea le Samoa Entertainment TV mai Samoa ili nei fo i tula mana tamua. Whaktai fo i le Wendy's design o lo i funga lei mo le ofu matango fie ai whaasoi fo ia.